هو أزول في اللون. نتمنى راكم لاباس، نتمنى راكم بخير، نتمنى راكم قايع. فوالا دونك هذا ما كان يعني كل مومون. اليوم راح نهضروا على المخابرات المغربية. المخابرات المغربية مشنا مع النظام. احنا كي نهضروا على المخابرات المغربية احنا مع الجزائر، والجزائر ماشي النظام. داكور، الجزائر ماهيش النظام هذا. يعني الناس اللي تحكم النظام سي سكون ابل لا كومبوزونت كي ديريج. اون فو شونجي سيت كومبوزونت تاع كي ديريج باسكو لي انكومبيتونت سي تو. وهذه الناس كل العالم كامل هذيا يبدل الحكومات ويبدل كيما هكا. يجي عمار يحكم بعد باردون كاسكو جي سي جي ريان ديتو اوكي. يجي عمار يحكم ومن بعد يجي مصطفى ومن بعد كيما سي كوم سا. لو برينسيپ هذايا اللي يونيفرسال. دونك واحد ما هي رزقه البلاد هذيا، واحد ما هو ربكم الاعلى. دونك لو برينسيپ سي كو نو ديفوندون لو بيي تاعنا. كي تعود حوايج بلا ما نفرسو في الكون يقدر النظام يستفيد، الله يسهل عليه. هذه ما ندخلناش فيه احنا، ولكن الناس لازم تكون شويه يعني كلكو سوا يعني الالم، وكلكو سوا يعني واش اوريسون كلكو سوا تصرفات شويه تاع النظام، يعني تصرفات خطيره، يعني خطيره وخطيره جدا يعني. لانه ادخل البلد في معادله يعني رهيبه، يعني سي ايكواسيون تيريبل، ايكواسيون تيريبل. ولكن لازمنا ثاني قال كي فو سيباري لا بون غران دو ليفري. لازم تنحي الزريعه المسوسه على الزريعه المليحه. دونك لا بون غران ليفري. الزريعه المسوسه مش نحن نقولوا احنا الزريعه المليحه، ولكن الزريعه المسوسه كذلك نقدروا نشوفوها فاسيلمون. دونك رانا توجور يعني توجور يعني عندنا موقف، يعني موقف مش نحن نسلكوا من النظام، ولا عندنا كش ما عندنا دي تريك، ولا عندنا مصالح، ولا عندنا كانوا عندنا مصالح، لكن ما عندناش حتى شيء. ولكن سكو في يعني هذاك لي زامبريزونمون هذه يعني كل مره المساجين تاع الناس تاع الجزائريين باسكو عطاو راي ضد تبون وذاك. واحد قال تبون ما تعرفش تخدم، ما تعرفش تخدم. Donc à peu près, nous ne sommes pas dans un processus démocratique, nous sommes dans un processus autoritaire. C'est de l'autoritarisme et c'est presque la dictature. كيما هكا التصرفات هذيا نتاع ندخلوا الناس في الحبس، وك الجمل هذيك الركيكه تاع باللغه العربيه اللي ديرها وزاره العدل والقضاة هذيك اللي ما عندها حتى معنى. سون بريزونتي يعني حوايج كونسيستونت. نقولوا حنا اذا كان واحد دار حوايج هذاك ولكن واحد باش يعبر في حوايج يعني تخص تسير البلد، يعني تسير البلد مش كيما ال 24. حنا مشنا ال 24 ولا النهار، ولا حنا حاجه اخرى. حنا هذوك سي دي جون اللي جايين باش يضربوا لابروس. حنا ما نضربوش لابروس، حنايا يهمنا بلدنا. ولكن الناس لازم تفهم حاجه، مهما يكون يهمنا بلدنا on doit définir les sujets. D'accord. خلي يدير واش يحب، يدير واش يحب، مي il va ça va pas s'éterniser. هذه كلش يعني حاجه ça va pas s'éterniser. يعني الانسان كون ما يكونش ذكي يعني ضرك في الوقت هذا ذاك ويحاول يعدل toute cassure elle est fatale pour les gens. Pardon. toute cassure اي cassure راهي خطيره. اي قطيعه، اي تكسير يعني هكا قطيعه بريسك راهي خطر للبلاد. ما كانش بلاد مشات من خلال القطيعه يعني هكا بريت يعني مفاجئه. يعني لازم ان بروسيسوس، توجور ان بروسيسوس. خاطر كيما هكا الدول اللي نجحت دارت ان بروسيسوس دو ريفورم دو ديموكراتيزاسيون غراديوال بالعقل حتى تستابيليزي لا سوسيتي. سو ني با واحد يلم لي الولات والريع كامل اللي يدور عليه كل يوم، الريع بارتو كل اللي يسلكوا واحد ما فيهم ما هو هذاك يسلكوا من عند الدوله وينتفعوا مع الدوله، ونجي نخطب عليهم ويصرفقوا ويبدا يقول لي الجزائر. نو ما نتفقوش على هذه. هاو كلارينات. بصح ما نتفقوش على واش ما نتفقوش بارابور دي سوجي. داكور. ما نتفقوش على عائلات الناس، ولا واحد يسب بي واحد، ولا كنت تخلف بي، ولا التربيه فاسده هذه.
هذه تربيه فاسده. اون كريتيك تبون اون لو كريتيك ديريكتومون، هو علاه تكريتيك وهو ما يهدرش على بوي صنصالو شي. سي شويه يعني عيب. رئيس الجمهوريه كمان ناس تسمع فيه يقول لك ما مجهول الاب، نو سي كمان سي سي اون افير. اذا كان اخطا ولا حاجه وانا نشوف فيه اخطاء باش نتفاهموا مليح مع صنصال هذا، حديرك شوي زيد فياقك. مش مع اللي تشيت لفرنسا، مي تشيت لفرنسا عقل هذه اختصاصه ما دخلش عليك. مي لو فات دو دير كيما هكا سما يعني نحقر. وانا نقول لكم بكل صراحه جو لو ميبريز. ما عندي حتى هضره مع واحد تافه كيما هذا. هذا تافه بالشكل اللي قالوا يعني، بلا ما نلعبوا على العواطف، بلا ما نلعبوا على لا 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 لا. واش قال هذا صنصال يعني يعني حقاره بحد ذاتها سكيلا دي. مي اون دوا با سونتريني يعني ليسي يعني سونتريني في هذه، لان هذه كل تشكل المعادله الخطيره التي تضع الجزائر فيها نفسها، وليس بالجامع كي يخطب راح يحل لنا المشكل. pour qu'on soit bien clair, nous sommes formés pour ça, nous connaissons le processus. Même إذا كان ça dépend pas de nous, ça dépend du الشعب، mais on veut que les gens éveillés الناس اللي كيما هكا تحاول باش البلاد هذيا دير. mais c'est très difficile مع الكاتيجوري هذيا. Nous n'avons pas affaire à des gens intellectuels, un pouvoir intellectuel يعني تاع مفكر يعني يقدر يجاوب. non, c'est une autre catégorie. c'est une autre catégorie. même une catégorie هذيا اللي تختلف حتى على الجنرال تاع 90. هكا ميم هما يسرسوم في لي ميثود تاعهم كيما هكا. مي واحد كل مره نسمعوا بواحد راهو في الحبس على حوايج هكذا تاع ما باليش انا ما ان توكا. نرجعوا للمخابرات المغربيه. كل راكم تسمعوا باللي تسمعوا الايامات قبضوا على واحد لي فويو اللي عيطوا على الميرتر، اللي قاعدين يناديوا القتل الجزائريين، يعني اللي عندهم ان افي كونترير في فرنسا خاصه. on ne peut pas faire ça aux États-Unis. j'y suis déjà. donc on ne peut pas faire هذه في الولايات المتحده. donc هل هالناس هذوما قاعدين يعيطوا على قتل وذاك وسموه. سيرتنمون يعني كاينين ناس في فرنسا اللي نكرهوهم حتى حنا. مش نكرهوا الناس اللي عندها راي يعني تعارض، يعني من حقه الجزائري هذا باش ما نكونوش يعني لاش ولا نقولوا احنا بلادنا. ولكن كاينين كاتيجوري ان بوريتور في فرنسا اللي مع المروك باش نتفاهموا مليح، يعني ما نكذبوش على بعضنا. اذا كان باش نبدل النظام ولا ننقد النظام على يعني ملفات، مش على ملفات جزائريه، سمعة الجزائر، اقتصاد الجزائر، مدرسة الجزائر، صحة الجزائر، الالجيري، لا بورس، تو سكو فو فولي. سا سي لي دوسي باسكو لازمنا نكونوا حنا في وضعيه يعني كيما هكا اون دوا ريسومبلي، لابد ان نشبه للمواطن، ما نحكوش حكايات كذا. باسكو ليتا سي المواطن، وليتا اوسي سي كو الاستجابه للمواطن. سي سا. دونك لي دوسي سون ديفيني. ساعات نهضروا على 24 باسكو يحرفوا والناس قاعدين في وضعيه ماشي تاع اعلام، ظاهره العناني. لي ميم بيرسون تجيبوا فيهم 24، لي ميم بيرسون يدوروا. عيب عليكم وما تقدروا تقراو حتى واحد، وسوني با رايحين تبقوا بكاي بزاف. ان بيتي اكسيدون يقدر يريب البلد. سي بور سولا كون انفيت نوتر بيي سا. ان بيتي ديراباج من عندكم وتتعرضوا للاهانه. Vous pouvez continuer à emprisonner, mais vous risquez d'être coincé. الواحد وساعات يلعبها يعرف ما يستغفرش مولاه كابيبري، يلعبها فايق ويلعبها هو رب المقله. او فينا هذه، فينا التعنطير هذا. اتوندي جو ريدوي لو سون. فينا التعنطير هذايا بزاف. التعنطير هذا راه فينا بزاف. دونك تاع راي ويكونتينيو ومازال ما يعرفنيش انا. الهضرات اللي نعرفوها تاعنا حنا اللي وصلتنا للخلا، اللي وصلتنا ما وصلتنا للخلا. نهضروا على المخابرات المغربيه. واحد التافه اسمه شوقي هذا. on va faire des extraits mais je ne peux pas attendez, je ne peux pas, il me semble que je dois attendez, je ne peux pas visualiser peut-être des questions de copyright, mais je vais essayer à peu près de où est-ce qu'il est ce TF. Il est where is ce TF. Bon, il n'est pas sur cette chaîne là. هذا
شوفوا هذا هو اللي راح يزعم المعارضه. اذا كان هذايا مال انا خاطئ في السوق هذا. اذا كاين ناس تيبوزي الهضره تاع هذا انا ماشي معاهم. دونك باش نفهموا مليح بور كون سوا بيان كلير، التافه هذا دونك جو في لايرز دونك فوالا. دونك جو في التافه هذا فات المره الاولى على سي نيوز، وفات على راديو سود. درك نقول لكم انايا شنو راح نسمعوه. Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Savoir et comprendre sur l'antenne de Sud Radio le matin. Chokri Benzera, bonjour. Bonjour, monsieur Bourdin. Premièrement, le choix de cet individu n'est pas fortuit. الاختيار تاع الشخص هذا on va essayer de l'analyser. نديروا un voyagement dans sa tête التافه هذاك payé par le Maroc. هذا هو اللي يتزعم هذا داكور. هاي رخصت بعد، هاي رخصت من هنا يفاز دفنا. على بالنا الناس تتألم، على بالنا سو ريجيم il est en train de faire le malheur des gens. les familles les enfants الماكله تاعهم كيما هكا يهز واحد كيما هكا يصوم فيها. سي الكومبورتمون تاعو خطير. il faut le dénoncer, il faut dire son. ولكن les influenceurs هذوما اللي في فرنسا اللي سيبيتمون حكمهم وزير الداخليه الفرنسي ويدير بلاغات، بيان سور il faut les tout à fait normal il faut les arrêter bien sûr. واحد ما حقه يجي يهدد بالقتل كل سوا، يقدر يقول رايه، يقدر يروح مع تبون من حقه. attendez je vais peut-être faire un double à peu près. Donc je vais faire comme ça peut-être. et انايا نجي في الجهة الأخرى المقابلة. voilà peut-être c'est mieux pour moi pour essayer de donc Merci d'être avec nous. Vous êtes opposant algérien, vous êtes réfugié en France, voilà. Chokri Benzera, et vous dénoncez les ingérences, plus que les ingérences même du pouvoir algérien dans notre pays. Vous dites, il faut que la classe politique française prenne conscience qu'il y a un danger, que le régime algérien... Cette définition, la définition, quel que soit le نعرفوا ces méthodes. Mais à peu près peut-être جات une autre catégorie plus في النظام بعد تقدر تكون في العسكر ولا في اسمه، ولكن في المخابرات والجيش ناقصة مهنية أولا، ناقصة دبلومات، ناقصة طرق. donc elle a été construite à la hâte هذه اسمه. et certainement il mène des opérations archaïques. donc يروحوا يعسوا شي يهضر واحد في اليوتيوب وياناليزيو ويقدموه للاسمه ويخبوه، يديفونسيو العداله اولا ومن بعد العداله تلحق ناريير. دونك لو فات كو البروكورور يقول لك اعلمهم وما كانش منها يكذب. دونك يديفونسيو l'initiative est donnée à la sécurité. c'est presque la méthode soviétique à peu près. c'est grave يعني تشوف. دونك البروكورور في قضيه هذا عبد الوكيل بلان il n'était pas الاول. دوك شافوا عبد الوكيل بلان هذا واش قال. داكور بون الانسان ديما نقولوا اجمع، يعني اجمع باش واحد يقول حتى الحركه كان يقولوا انا مع بلادي ماشي هذا هذاك وانت ذاك هم بكري هو ما مش صاي. الانسان لازم يكون ريسبونسابل، يطاكي ما يعملش، ما يستعملش الكلام ابوبري اللي نوعا ما احنا ما نقبلوش. يعني في اللي قالوا انا مع بلادي مش محركه. اون دو تيتر ريزونابل شو سون با حركه. وين الصحفيين اللي شيتوا هذوك ما يقدروش يكونوا حركه باسكو لا سيركونستانس الوضع عمل انه الصحفيين كيما هكا كوما يديرش كيما هكا ينحوا له خبز. Mais il faut attaquer sur le plan de l'information, fausse information. Contre-attaquer, برك. Parce que nous avons احنا مش contre-attaquer فيه. واش يقول انا نجي نقول النقيض تاعو.
بالدليل. اذا كان قال حنا نسلفوا لا فامي وراهم يطبطبوا علينا باش نسلفوا لهم، انا نقول له كذاب. مي الي باش نقول له انايا نسب له امه ولا نقول له انا ولا كيما هكا، شويه يعني برك الانسان شويه يعني ما يعمل لونتيتاز. ميم اذا كان عقليتنا احنا على بالنا الي بلو دور النظام يحقر العائلات، يسب هو، يقول الخونه، يقول المرتزقه على ناس خاطئين، على بالنا ولكن الانسان شويه اللي قالوا انا بلادي ولا انا راضي على بلادي مشو حركه يقدر يقولها حتى على خبزته، فيهاش عيب. اون دوموند با دي جون دو ساكريفي، يعني الانسان مشو من انانيه تاعو كيما هكا يعود لاباس عليه يحب الصحفيين كل يكونوا هذا كيما هكا، باسكو افرونتي نظام اللي قفل وقفل له على باله بلي راهو خطر كي يقفل كيما هكا، باسكو راه في اللي شاك النظام هذا دو فار ان بروسيسيس دو ريفورم، او يحسب بلي راهو الشعب اللي يصرفق عليه هو الشعب الجزائري. نو، يقدر يكون الشعب الجزائري كل يعني لا ماجوريتيرمون اللي ضد بيرسون واحد، يعني الوضعيات تاع الناس ابري، وما كاينش واحد يعني هو هناك حب في الوضعيه تاعنا احنا، يعني لا سيتياسيون ما كاينش منها هذه. الجيريان اي كونتيستاتير، راهو كونتيستاتير احيانا يظهرها واحيانا ما يظهرهاش. تخرج طبقه اخرى من المنتفعين اللي عنده دي بروجي واللي عنده منصب واللي عنده كيما هكا واللي عنده ذاك واللي عنده لا بيبليسيتي، توت سيت جالاكسي دونتربريز هما اللي يشكلوا الديكور السياسي. اي وعلاش يعني سكون ابل في لو توبو هذا بوليتيك، لا مورفولوجي بوليتيك الجيريان تقدر ديبوشي سور ان اكسيدون. يقدر يقولوا ما كانش منها والجزائر سوف على بالنا بهم تاع سوف هذا، ولكن نقدر، وخاصة إذا تراكمت وشنو دخلنا في معادلة أبيبري اللي بارفوا دي حوايج نقدروا نحقرها وتقدر تكون خطيرة. نكملوا مع السيد هذا الزمهرير. Algérien est en train de mener une guerre hybride contre la France pour déstabiliser la France. هذه لي فورمول هذوما اون تيتي امبرونتي للبوفوار الجيريان. هذه كذب، هذه كيما يقول النظام تاع الجزائر، وهذه الحق، لان النظام تاع الجزائر مش فاهم انه لازم له ان موديس اوبيراندي انتيليجون. سو ني با لي جون اللي عنده اللي رايحين يمشوه. il faut pas يوقع في دي سيتياسيون ديكستريم. il n'y a pas aucune tentative de la part de la France de déstabiliser l'Algérie. لا ميثود نتاعهم تاع المخابرات يقدروا دي زاجون تاعهم يديروها، ميم لي زاميريكان يديروها المخابرات السعوديه وكانت موبيليزي في واد سفلي اليمن وضرب الشيعه في العراق، ما تخلوناش نسمع. تقدر تكون ابيبري سكون ابل لي فرونش كولونياليست، هذوك الحقاره نوعا ما. Même dans leur intérêt, ils ne peuvent pas faire des opérations parce que déstabiliser l'Algérie, c'est justement déstabiliser la France. Parce que nous sommes dans une situation à peu près où on partage, c'est-à-dire nous avons quelques dénominateurs communs en matière d'interaction avec la France. Il ne faut pas نكذبوا على بعضنا. Il ne faut pas نكذبوا على بعضنا. Maintenant l'Algérie déstabilise France، هذه خرطة، هذه خرطة، هذه ما عندها حتى معنى. لكن حتى مخطط ان الجزائر تستبدل. الجزائر مش البروبليم تاعها، البروبليم تاعها مع شعبها. تقدر واحد من المخابرات تاع باريس يحرش واحد يقول له صلى لي في هذاك ولا شنو؟ اسكو يقول له صلى لي في واحد يعني محترم يعني يقول في رايه، يعني معارض يقول في رايه من حقه، ولا على الزمهرير هذا جو سي با. دوك هذا وحتى روحو معارض، هذا البياع ظهره هذا. مي كي لا اومني سي اسي نيوز ضربه واحده وراح يقدم ابري، راح يولي هذا. مي شكون اللي يقربوا؟ اي بوي يستعملوا لا فورمولاسيون شويه، شكون اللي بريفاه، شكون اللي حطو، شكون اللي كادراه، شكون اللي سجلو، شكون اللي سجل هذا السيد هذا. باسكو على بالنا به هذايا لو تيب دو ريفليكسيون يعني اللي عنده، يعني واش من النمط تاع التفكير عنده هنا، سيبيتمون يخرج في سي نيوز. وشكون سي نيوز؟ اذا الطرح نتاعو هو طرح مغربي. سكيل بريزونت هذا السيد مغربي. وعلاه انا فقت بها مغربي؟ لان دخل مجلس باريس، هذه ان اليمون بريميرمون. دوزيام اليمون علاه بلي راهو يعني الاركيتكتور نتاع التدخل تاعو وشكون اللي مونكادريه، سي لافير باش يجبد لي لونتيسيميتيزم. سو كيفي باش يدخل الجزائر يعني هو يشارش على باله لا بويسونس واين، على بالهم لا بويسونس. كل المخابرات المغربيه،
كسوسوا في فرنسا ولا في لي زيتازوني ولا ذاك، تحب تلاقي اسرائيل مع الجزائر، وخاصه في اطار انتي سيميت، يعني سي غراف شوي في الوقت اللي ما عندش لي مويان بور افرونتي تو سي جون لا. il a été encadré par المخابرات المغربيه، دوطون بليس يسلكوا فيه. مي اسمعوا واش راح يقول له السيد هذا منين جاب لا فورميلاسيون هذيا. on va essayer de voir qu'est-ce qu'il dit ونو نديرو يعني ونحبسوا كل مره. Et pour mener cette guerre, entre autres, il y a des influenceurs. Alors ces influenceurs s'appellent Zazou Youssef, il s'appelle Ami Boualem, c'est le dernier que vous avez remarqué. Il y a Imad Tintin qui passe en comparution immédiate d'ailleurs cet après-midi à 13h30. Il a été interpellé, Imad Tintin, vendredi soir à Échirolles, près de Grenoble, après avoir publié une vidéo appelant à brûler vif, tuer et violer sur le sol français. Ce sont les messages envoyés par ces influenceurs sur les réseaux sociaux et notamment sur TikTok. C'est bien cela, Chokri Benzera. Attendez, donc si il se peut que les gens qui ont dit هذوما يعني ils ont été peut-être يعني cuisinés par les services secrets algériens, mais pas pour déstabiliser la France. Il y a une réplique. المخابرات الجزائرية يديروا réplique. والréplique, est-ce qu'elle est normale ou n'est pas normale? Elle est normale. Là où ils sont implantés, ils essaient de contacter des gens, d'être sympathiques avec des gens. Généralement, ils appellent, c'est des gens qui sont gentils. Généralement, ce que, يعني متربي ويقول لك صباح الخير وكل الهضره هذيك، بون نعرفوهم الهضره هذه. Mais c'est normal pour un pays. C'est normal. Mais qui est visé؟ إذا كان قصدنا المخابرات الجزائرية que ce soit على مستوى أي مستوى، خاصة وين لي فويي وين لي باسان ابوبري دو فلوريزون هذيا سيبرنيتيك، تعلموها الترم هذا. Là où il y a à peu près ce qu'on appelle une incidence على l'opinion publique algérienne. قال صهلا في هذاك السيد هذاك، تاع صهلا في السيد هذاك. داكور، باش نكون فاهم مليح، أنا ما نقبلش المرتزق. اتونسيون، المرتزق ولا أي عمل اللي يجيبوا مرتزق ولا المخابرات المغربية لا أقبله. بريميرمون من حيث ذاك، ولكن لا أتصور أنا في عقليتي أنا أنني أبقى ساكتا إذا رأيت حاجة وذاك جاية مع عند سيرفيس سكري ماروكي عليهم لا سويس. دوطون بلوس كو هما بقاو اون بيرمانونس ضد الجزائر قبل ما يجيش القريحة وتبون اون بيرمانونس. لي سيرفيس سكري ماروكان دوبوي وقت يطلقنا في 91 sont en permanence. Ils activent en permanence. Les Algériens dormaient. C'est des rentiers. وي راهم متطورين على الجزائريين المخابرات المغربيه، لانهم عندهم علاقات مع مخابرات اجنبيه وخاصه الموساد فورمي. ما تنسوش بلي راهم حتى في قضيه سكون ابل لاكسيون في لي ريزو سوسيو ياخذوا مبادرهم. على ذيك فاتونا واحد الايامات المخابرات الجزائريه تريبيكي لهم ببلاد الدوله الجزائريه والخرطي هذاك ولا بواحد الصور، مي هما يسون ان تي بو اون افونس. المخابرات الجزائريه اي مخابرات با نكذبوا على بعضنا، اي مخابرات تاع دوله دير في وضعيه نفرضوا نظام فعلي. il peut pas rester les bras croisés. un régime effectif ne peut pas rester les bras croisés. ما يقدرش يبقى مكتوف الايدي. il a ses moyens de réplique. Quelle est la qualité de travail entreprise au niveau de la France? Il se peut que كاين des gens وخاصة il se peut que المخابرات cible les pro-marocains. Ça c'est sa priorité dans le cadre du contre-espionnage ou contre ce que vous voulez. Ça c'est normal. Comme les Marocains, ça on doit نقولوا راهو normal. Il se peut que حرشوا هذوما الناس هذوما. Parce que هذوما الناس هذوما ne peut pas prendre كيما هكا يعني انت لوداس وحدها. Et c'est normal encore إذا كان البروبليم في اللغة اللي يستعملوها هذوما وشكون اللي كونسيرني باللغة هذه. قال نحكموكم نحرقوكم ونقتلوكم والجزائر ستنتصر، يهضروا لهذاك الفيرما تاعو الجزائر والجزائر ستنتصر، ولكن شكون لا سيبل؟ اسكو لا سيبل واحد يعني يقول في رايو؟ لي نون سيتي ابوبري داكور، لي نون سيتي لحد الان ما شفتش واحد من المعارضين في يعني معارضين محترمين، يعني عنده لونتيتاز، يقول في رايو عنده لونتيتاز.
مش معارض نقولوا احنا عنده ان افي كونترير، باسكو المعارض لازم تكون ستركتوري ابري وتماني وعندك خدمات وعندك ستركتوري. واحد يقول الراي تاعو جزائري مش عاجبو الحال يقول في الراي تاعو، اسكو هذوما اتاكاو دي جون هكا نورمو يعني عندهم ان افي كونترير ولا اتاكاو سيرتان اسمو il se peut que ils ont attaqué هذا ils ont attaqué quelques-uns. اسكو كاينه اون اكسبسيون جو نسي با ما درتش على الفيديو، ولكن اسكو هذوما اللي كانوا يقتلوا اللي قالوا نقتلوا ونفيوليو اسكو صح راح يديستابيليزيو لا فرنسا؟ هنا تشوف ابري بريسك يعني سكون ابل لو بلان faire dire aux Français ce que je veux dire. Faire dire aux Français, aux médias français, normalement, c'est ce qu'on appelle épandre l'idée que l'Algérie est derrière la déstabilisation de la France. Est-elle une réplique des services secrets français? Non. ما يقدرش يطيحوا في المستوى les services secrets هكا الركيك هذا. C'est les services secrets marocains. دونك الجيري دارت مره فيديو وكانت غلطه الفيديو هذيك، يفالي نصوروا ونحكم عليهم، يفالي با الي مانتونون. دونك لا استراتيجي تاعك ما عندها حتى معنى ذيك، داكور، باسكو طوبيس يفو اناليزي بالعقل. صوروا هذاك هذا من المخابرات الفرنسيه في الجزائر دي زاجون عيطوا لهذاك قالوا له جبنا ليستات كيما هكا توجوريتيل، ما عنديش نقدر نحكم عليه، جي عندي حكم عليه، نقدر نفارتيه بطرق اخرى، نقدر نقول له مسيو مي سيرفيس سكري راهم فاقوا بلي راكم ديروا كيما il faut accumuler les points pas maintenant il faut pas tirer sur le loup maintenant. لا تطلق الرصاص على الذئب الان، اكيميلي بالعقل، دير شويه كيما يديروا لي سيرفيس سكري المحترمين. انت مش في بوزيسيون تاع حرب مع فرنسا، vous n'êtes pas en position تاع ou vous n'êtes pas en position de conflit مع فرنسا. Il faut définir aussi. Il faut définir. Parce que il fait un petit peu ou تتحل المشكل. La nature du conflit, la nature de cette mutinerie بين فرنسا والجزائر, elle n'est pas allée à un stade نتاع حرب ولا تاع كيما هكا. Parce que كاين دي زونجو كبار. Parce que فرنسا أولا فرنسا تسحق الجزائر ما تنسوهاش، والجزائر تسحق فرنسا. même إذا كان لافونتاج يمد شوية لفرنسا. La France ne peut pas aller dire les cartes cool à peu près, certainement. عندها une méthodologie, certainement il négocie, il ne faut pas voir la télévision, بالأقل est-ce qu'il y a une possibilité على هذا سنصال et tout. ولكن il faut pas واحد يحرق وقت ومرلو، لأن الهدف نتاعك انت ce n'est pas تكثر لي conflits, quel que soit, لأن الكونفلي هو الظرف. Un conflit c'est la conjoncture. Une conjoncture elle est éphémère. Un conflit c'est une conjoncture et la conjoncture elle est éphémère. إن التطاحن ولا الأزمة هي ظرفية، والظرف هو قصير، لذلك نسميه ظرف. On va écouter سيدنا. Ah oui, bien sûr, mais je pense le plus problématique, c'est que... Je vous rappelle qu'il est sur Radio Sud, à France, que quelqu'un m'a envoyé, et je l'ai vu sur CNews. Donc, mais je ne veux pas aller باش نسبيكي لي شكون CNews ونولي حتى انا نخرط وكيما هكا ونولي نتلف في الموضوع. برك نشوفوا برك اون فا فوار وعلاش هذا يتزعم، علاش هذا الشكل هذا اللي قاعد يكذب ويكذب ديما، وهذا سالك، هذا سيتان سالك، هذا سيتان مرتزق. لا ديفينيسيون تاع مرتزق تنطبق عليه. هذا اون برينسيپ في اي دوله مرتزق يعدم، اللي كونداني ا مور، باسكو عندك ان ليان مع سيرفيس اترونجي كونتر طون بيي كيل كو سوا لو بيي اللي يكون، لانك فقط انت مش كفي وضعيه فتحي غراس، انت مش كفي وضعيه بوماله، مش كفي وضعيه طابو. هذو معارض هذا مي مش مرتزق. هذا il a le droit de faire ça، مي هذا وضع نفسه في وضعيه مرتزق. ça veut dire il est de bonne intelligence avec un service secret étranger contre son pays, contre ce qu'on appelle contre ce qu'on appelle المصالح les intérêts de son pays. à travers المصالح des intérêts du pays c'est aussi مصلحتها في stabilisation régionale, géopolitiquement régionale.
et الصحراء الغربيه وكاس كي سباس من لا مانوفر تاع المروك في لو مالي وفي لا ليبي يحب يلوحنا في اسرائيل الانتيسيميتيزم يجري في الاخر في واشنطن راهو يلهث وبن جامع يخطب تو سا راكم تعرفوا لا ديفايونس الجيريان وما يصعرفوش سي دي جون ما يصعرفوش باسكو سي لا روراليتي كيما قال ماو تسي تونغ لازم لهم حتى هما يديروا يمين يفوندري في لاريير كور سي اون روراليتي ابيبري في لا بونسي لا علينا مي لو تيتر الانتيتيلي اللي بدا به السيد هذا لي جورناليست يعني العنوان اللي بدا بلا ديستابيليزاسيون دو لا فرانس سا نانتيريسي با سي ا جامي هدد هذا ولا هدد الاخرين لا سو كيفي باش دخلت لو كولوار هذا دخلت عن طريق لا ديستابيليزاسيون دو لا فرانس باش ولت يعني ذاك باسكو لو فرونسي يسمع واحد اسمه زازو ولا زيزو ولا جو سي با واش اسمه ولا هذا عمر ولا سي با هذوما ديزانفلونسور اللي يحكمهم هدد دي زوبوزون الجيريان مش دي زوبوزون ما شفتش ياتي ان اوبوزون هذاك تلمو اني جو فوا با لو تشات جماعه جو ريبون با او تشات je suis pressé par le temps je réponds pas au chat je vais exploiter الوقت اللي عندي il y a un modérateur سرب على كلمات النبي على الكلمات الزايده يفاصيها قول الكلمات الزايده تاع انت وانت وهذيك وانت كي الحمام من شنو عندك لو كونتر لا في كونتر حطه ما عندكش لا في كونتر ما تفك جدا تتلاح بلا ما عندك الغرجيه تاعك في العرس ما نسحقوهاش جيب حاجه خلعنا قتلنا كلنا بحاجه لي ميطات تاعكم مش ملاح لا عليه فرنساوي ان فرونسي ويسمع صار انتيريسون كوا هذه ما تهمه الفرنسي المشاهد الفرنسي ما تنسوش لو بوا دو لا تيليفزيون في فرنسا احسن من الجزائر بكثير لا تيليفزيون اللي ماشي لا تيليفزيون الجيريان لا تيليفزيون الجيريان ني با ليي على لا بوبولاسيون الجيريان راكم تشوفوا بعد غير كش ما كاين زرده يجوا دونك لا تيليفزيون الجيريان اللي ليي على رونت الجيريان دونك اون بتيت فرانج في لا سوسيتي المنتفعه مي لا تيليفزيون فرونسيز elle est liée donc elle est liée à toutes sortes de ce qu'on appelle à toutes les franges c'est pour cela que عندهم des émissions à peu près qui avancent même la télévision américaine qui m'a Good Morning America et tout donc عندهم مازالت هذاك عندها un poids même إذا كان عند la génération de génération شويه mais la télévision joue toujours un poids parce qu'elle s'adapte aussi vis-à-vis des téléspectateurs de la frange juvénile المتفرجين من الطبقة الشبانية لا علينا ولكن لماذا اختار ديستابيليزي لا فرانس كيلكيتيس دخل هذايا مع المخابرات اللي انكادرته المغربية بأي ورقة écoutez il y a des gens qui sont هذاك ils veulent déstabiliser la France premièrement ما كان حتى لا أظن أن intention تاع البوفوار الجيريان راح يديستابيليزي لا فرانس C'est une thèse à peu près sensaliste وفيها داود اللي حفظ هذه c'est une thèse يقدر يكون un problème d'islamisme en France on peut pas le nier mais je ne pense pas qu'il est encadré par l'État algérien comme il y a un problème d'islamisme en Algérie et je ne sais pas encore qu'il est encadré il y a une utilisation dangereuse de l'islamisme Ben Grina et tout il y a un laisser-faire à peu près pour certains équilibres à peu près comme a fait le FLN في les années 80 حتى ربت الدنيا Mais je ne pense pas que l'État encadre un mouvement islamiste. La nature des militaires ou les mukhabarat, ils essaient d'exploiter, même s'ils sont handicapés en matière de réplique, في الجزائر, لأن le pouvoir à peu près يحاول à peu près يوسع القاعدة تاعو en ne pas touchant à certains islamistes qui sont dangereux. مش إسلام يقول في رايو, إسلام يروح للخلع. Donc هذوما دخلوا. هذا دخل حتى هو كيما دخل نوعا ما صنصال سو كي في اتونسيون انتم الفرونسيس ملاح وفي الزي ملاح وكيما هكا وهذوك راح يديروا لكم وهذوك ميم سي سي فري ا بري باسكو كاينه اون فرونج اسلاميست معوله على الفتوحات Mais je ne sais pas s'il y a une démystification à peu près de l'islamisme par rapport aux immigrés algériens. J'ai des doutes sur ça, et je ne peux pas aller en matière de quantification pour voir quel est le degré d'impact de la mouvance islamiste en Europe. Parce qu'il y a un recul en matière d'actes terroristes par rapport à l'Ouest. Il y a un recul. Même sur le danger planétaire, il y a un recul à peu près qui vise l'Europe. Il y a un petit recul. On peut pas le nier. Mais quel est l'impact? Je ne sais pas l'impact. Mais alerter les Français sur le danger,
c'est devenu ce qu'on appelle le laisser-passer. C'est le laisser-passer. هذا هو اللي باسي باش نقدر نقرا الفرونسيس هذوما ونقدر يقول لهم انا هاو عندكم وعندكم 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 وعندكم. دونك هذايا بن زهره هذا ايتون دوني كو لا ميثودولوجي درتها له المديريه العامه للدراسات والتوثيق المغربيه اللي هي المخابرات، وخاصة في شقها أنها تنكادري ديزالجيريان، لأن ليزالجيريان يجيبوا لها أحسن نتائج على اللوبييزم كسوا في الأمريكان ولا في بروكسل. دونك ليزالجيريان سون دوفين إفيكاس. ليزالجيريان سون اون راس دو سقاطين حاشا ولاد الفاميلا والمحترمين. دونك جوستومون اون بو لاشتي بلورو. دونك نقدر نعطي له 2000 يورو كشرها وخدام وراه حاكم دارو كيما هكا وينبح كيما هكا ضد الصحراء ضد تاع البوليزاريو، ينبح بلا ما يعرف فيها الترن في ليستوار، يخرط بركه يلي يخرط فرات هذا دوطون بليس كو هذا عنده شويه هذا ني با مش انسان، هذا السلوك تاعو هذا السيد هذا مش انسان جا راح للحج وجا تهنى. Ces individus-là, ils ont un petit peu été les relais d'une campagne qui a été lancée par le régime algérien. Il n'y a pas de campagne. J'ai des doutes. Le régime algérien يظهر لي حسب ما ذاك، وهذه خطر ثاني ما لازمش يديرها. يظهر لي انا في عقليتي حسب التجربه تاعي يظهر لي انه يحب يسحب الاموال تاعو لفرنسا، وهذه فو با ما عندها حتى معنى في المومون هذا، ما عندها حتى معنى. فو الي شيرشي اون اوتر بلاص فينونسيير. كنت انت بالصور هذا ما وقت فرنسا كنت تجيب تقدم قضيه الصحراء الغربيه. vous pouvez neutraliser. فرنسا ما كاينش ما اسهل من فرنسا باش تجبدها ليك. لازم واحد ما كانش تقني، مش الاشكال اللي في الجزائر هذو. فرنسا تقدر تجبدها ليك باسكو الفايده وش هي في الدنيا ذي؟ الفايده وش هي؟ وش هي الفايده؟ الفايده هي كما يقول اليوم نحوس ليا ندي ليا، باسكو نيا با دو مورال وقلنا هكذا مره نحوس ندي جو مرونفورس انا toutes les choses positives كيما هكا هما يساهموا في تقويه الدوله. toute cohésion à l'échelle nationale تساهم في تقويه الدوله، يعني تولي ان بلوك، مش نخطب على مجموعه تريعيه كي ريبريزونت ريان دي تو لو بيبل الجيريان ونجي نقول الجزائر ونقول ارقام غير صحيحه. ce n'est pas ça. ça c'est une méthode suicidaire انتحاريه. دونك لا كويزيون مليحه، لا كويزيون ومليح لي بوان. جي انا في صفي فرنسا، نقدر نقلب فرنسا في صفي احسن من المغرب. المغرب دخل اليوطي الى المغرب لانه وعد، لان الاخر دار بعض ليدات بعض الكريديات هذاك ندبلها مديتو الشرا، صار لي شرا الجاوي الشباب عبد العزيز عبد الحفيظ اللي ما قبلش المره الاولى قالوا له، ومن بعد كي قالوا ليوسف سلطان يوسف هذاك سلطان تاع فاس قالوا له احنا نسلكوا لك الديون. دونك الديون اسمه، ولكن انت عندك غلطه قد سخط. شوف واش غلط النظام هذا. ديون الامارات انت عندك الربع لانكار. انت هذوك كنت اولا سوا ديرهم صندوق سيادي وتستثمر باش يدخل مداخيل شبه ضريبيه للبلد نتاعك، وتتعلم اولا. ما تعلمتش انت مخليهم طرف هذاك ومخلي طرف ريغولاسيون ولا شي هذيك ريغولاسيون اللي واحد ما يعرف لادريس نتاعو. لو بلو فون متخلف وعطاو له 1/10 في النقطه. واحد الوقت هذاك الصندوق تاع الجزائر تاع الايرادات ولا شي هذا لو نون تاعو غريب وعطاو له جو مرابيل 1% باسكو جوست برك عنده ادريس كيلكو بار بري دو لا اير الجيري ولا شويه هذيك يظهر. لا علي، ولكن عندك صوار انت. واش هم الصوار هذوك؟ بوتفليقه كان هو شخصه برك. vous avez déplacé de l'argent لفرنسا. il y a pas d'argent algérien في اسكو راح ترجعوا شويه للمملكه المتحده، ولكن كي ترجع طرف ما عنده حتى معنى. انت رحلتها كل فرنسا، لان واحد الوقت بوتفليقه بوسي بار شكيب خليل حب لافوا امريكان، حب الطريقه حب يروح للامريكان، وخاصه من خلال لي كوت اللي دارته علينا من جزر البريه للمخابرات الفرنسيه ولا دي كوتي. المهم الفوزي لي كوت علينا. دونك بوتفليقه راح طلب ان ماتيريال من الامريكان باش بور بوشي لي زوري دو لا فرونس، سيتي لو تيرم، باش يقفل الاذان الفرنسي.
استنى يافي إسرائيل يافي توجور نسموه لو ريفو إسرائيليان باسكو سي ساجي دو ماتيريال سونسيبل كيما داروا قداش المرة ما كانش كو سوا تعين واحد سفير لازم يفوت على إسرائيل هي تقبل ولا ما تقبلش ولا تشري سلاح. تراجعوا مرة في وقت القايد صالح مع هذاك يظهر لي في خلال بيع واحد رادار أمريكي، ولكن انت يا بعد ولا ديسي ولا بوتفليقه ديسي ولا يعني غاضوا الحال من يظهر لي من شيراك وقبل ما يروح شيراك شويه، لانه شاف اولا حتى المحاوله اللي دارتها السنغال كانت بائسه وتغلبت فرنسا على السنغال، قال لك حتى انا تغلب فرنسا داكور، ميم اذا كان هو ثاني رفض باللي الامريكان نوعا ما يدير قاعده في الجزائر، ما جامي كانت قاعده ويكذب مي نقدروا نابروفيزيوني ولا نتعاونوا عسكريا، هذه نورمال، مش نحنا برك نتعاونوا عسكريا مع الامريكان، هذه نورمال. في قضيه هذاك اليو اس كوماند تاع اللي عندها من الغوريلاند في الدنمارك حتى في القرن الافريقي في جيبوتي ابري، مي تقدر تزود الطائرات ما كان حتى مشكله، فيهاش عيب تزود الطائرات يعني ما كان حتى، ولكن قاعده بالشكل يعني هذاك ما تقبلتش قاعده باسكو كانت شويه هي صح صعيبه شويه قاعده بالنسبه للجزائريين، قاعده امريكيه صعيب، يافي جامي دو قاعده يكذب هذاك ما كان حتى قاعده، يافي دي زونطرينمون يعني هذاك، وهذه نورمال. من بكري حنا نتعاونوا مع نبعثوا العسكر الامريكان يتكونوا يجي نورمال، لازم لك ما عندكش حل اخر، شو من حل اخر الروس هاك قلت الروس لا باش ما تكونش يعني، ولكن توك لي طونطاتيف هذوما فشلت كي يحول الصوارد ما استعملهاش، تهديد يظهر لي جزائري هذا لان باش راح تهدد فرنسا سيكو تروح لها درك لان مع لا ديت بيبليك تاعها شويه مش مليحه، الوضع تاعها المالي مش مليح، تروح تقول لها هنايا نجبد صوارتي، ميم اذا كان الصوارد دركا وصلوا 60 58 مليار كلينز، دونك تو تاكسيون من النوع هذه ما عندها حتى معنى. سو كيفاه لازم واحد في النظام كيما ذاك رحابي ولا في السمو ولا يديروا استشارات نوعا ما ان كونساي بور ايكليري لا فيزيبيليتي دو غوفرنمون تاع دي جون، مش هم دي جون القدم هذوك تاع الاركيولوجي قدم وجدد، ميلونجي ان كونساي دو pour éclairer la visibilité des gouvernements en matière de stratégie internationale à peu près. Il faut pas laisser المخابرات تبادر، خطر شوي، تقدر المخابرات كذا كيما اي مخابرات تخدم كيما اي مخابرات، ولكن تهديد ما عنده حتى معنى. il faut faire un recul، وفرنسا تقدر دير الركيل، تقدر دير الركيل، وما كناش نوصلوا لهذه تاع ان فرنسا تستعرف بالمروك وتروح للمروك، لان المروك نارينا بريزونتي على فرنسا ما هو الا كهل زايد فقط. En réalité, il n'a rien à présenter à la France, le Maroc. C'est justement برك سي لا بوليتيك دو لوكسيدون بكري، وهما يحاولوا وين هو الاوديو، يحاولوا برك باش يهيبوا هكا جو بونس كيما هكا، مي سا منا ريان دي تو سيت بوليتيك هذه، باسكو حنايا وعلى احنا ما نتعنطروش، فو با نتعنطر ولا احنا واش هو الهدف تاعنا؟ نبنوا بلادنا. هاي الهضره الصواب اللي هذه كالم تحكم فيها، شوف ترجع لك السكينه كي اون في كونسيرفير نوتر بي افيك لو موان دو بروبليم بوسيبل. نو سافون لو ماروك سي كونستون، لو ماروك هذا هو نفقتو به، دار ما دار، بنى لكم حيط تاع الصحراء الغربيه والناس تتفرج، حتى تاع البوليزاريو قال لك جبد بينا الزربيه شادلي، سي شادلي خدايمو قدامهم قاعد يباريكادي هكا وفرضوا عليهم هذاك، فبا ليسي غلطه قد السماء باش نباريكادي باش دار الحيط هذاك وجاب دي اسرائيليان، على بالكم جاب دي اسرائيليان، لو سيستيم كل ايتي انستالي بار لي اسرائيليان، لا علينا يجيب لامبورت لوكال، اون فا با سبيكولي سور سا. ان توكا نكملوا. Régime algérien qui était ces derniers mois poussé par un esprit de vengeance par rapport à la reconnaissance par la France de la marocanité du Sahara. بريمير نوت هذه لا بريمير سي مخابرات مغربيه الهضره هذه، اي اللي بوكو بلوس لا كومونيكاسيون تاعو اللي باتش ورك اللي تعمد به، تعمد تاع خطه مخابراتيه. دونك لي زيليمون وخدموه، يظهر لي خدموه
باسكو كومون سفيتي البلاد هذيا فرنسا كامله ما تقبل حتى انفلونسور، وكاين الناس محترمين في فرنسا. علاه ما داروش دينونسيوش؟ دونك سي سلوي هذاك، يعني اختاروا فرنسا هذه، اختارت من هذاك التافه هذا اللي اسمه بن زهره هذا، كيما الامريكان، ولا اختار تيروريست باش يتحالف معاه الجولاني. شو ريغاردي حتى لا فرنسا بوبري، مي با لا فرنسا تردمون لو كولوار بار لوكال ils sont venus. Parce que si t'es pas épaulé par un service secret, il ne peut pas arriver. Il ne peut pas arriver, yani. Ça peut passer, yani. Mais certainement, il y a quelque chose de sérieux فيها هذيا. باش نتايا تيبولي ان انفلونسور اللي كومونيكي مع السلطات الفرنسيه على ناس تطلب القتل تاع فلان وفلان وفلان وفلان، ومعظمهم هم تابعين للمغرب. لحد الان اذا كان هذاك ابعثوا لي في الايميل تاعي زويميه@commercial.uyasa.com. زويميه مون ايميل يا جماعه دو بريفيرونس اللي يحب يبعث لي في الايميل، داكور. جو نو ريبون با ساعات او ميسنجر، والميسنجر راني نديرو لاختي تعيط لي سيل فو بلي. با كاينين ناس صحابي ولا لو زويميه اسمي @commercial USA كوم لي زيتازوني.com. يبعث لك شنو كاين حاجه، قال لا سي زويميه، راني نقول لك حاجه نذكرك باللي راهو حتى فلان هدوه. Je veux voir les éléments qui ont été menacés par le cas pour comprendre exactement s'il s'agit d'un travail de la sécurité militaire ou pas. Ou qui déstabiliser la France, ça c'est faux. Ce que fait المخابرات الجزائريه في فرنسا هاي دارت تحت المخابرات الاخرى في الجزائر. هي تعتقد ولا مش تعتقد في قضيه المخابرات، في قضيه المرتزقه انا نقول لك شو، فليذهبوا الى الجحيم. انا نقول لكم يعني انتيريورمون، يعني كي نرجع العواطف والهضره تاعنا، شوف المرتزقه اللي مع المروك كل سوا، والله اي واحد يقول الصحراء تاع المروك فليذهب الى الجحيم. جو نو فو با افوار ان امي دو سو تيب، باسكو ديك يقول الهضره هذه نعرفوا شكون هو. جو فو با دو سيت كاتيجوري. كل سوا عندك الحقره على الصحراء والطمقعير نتاعك وتكروا ارستقراط. درك كنا في الهم ويقتلوا فينا الفرنسيس، هي دبر راسك. مي لو فيت كو تقول ما تجيش عندي، هاي واضح. وراني ما نسالكش، راك مسامح الدنيا واخا. Voilà, cette campagne est allée crescendo en créant aussi, en parlant, en répandant un petit peu les théories complotistes. Voilà. اسمح لي والراحه هذا. دونك من انفلونس من واحد دونور داليرت يقولوا. دونك قال التليفون باغ اكزومبل لا بوليس، قال لهم عمار قاعد يسب في الناس ويهدد في الناس، راحوا احكموه. سو نيتي با اوسي فاسيل كوزا. ديجا عجبتني لا فراز نتاع خونا واش اسمه، خونا اتوندي، خونا كومي سابيل، خونا محمد. عجبتني لا فراز نتاعو، جو في لا لير ان بو. مي هو لا ديفينيسيون تاع محمد راك تسمع فيا سيرتانمون. راني درك نرجع دما، جو في سي محمد نرجع دما بار لو كيبيك. Donc par le Québec et par la route rurale, parce que je dois aller jusqu'à Salaberry de Valleyfield. هذيك عندي انسان ما شفتوش منذ وقيلا 16 سنه، لازم نروح نطلع عليه عيب. دونك اتوندي، وين هو خونا؟ اوكي bon qu'est-ce que vous avez dit ici? Ok. Ils ont pris pour cible le recteur de la mosquée de Paris. Oui, c'est vrai, parce que ça c'est la thèse marocaine. Ce n'est pas, ça vient pas de quelqu'un, un petit lanceur de trucs. Mais tes textes d'avant, où est-ce qu'ils sont, je les ai pas vus. Quand c'est CNews, avec CNews, mais CNews, certainement, la structuration تاع الهضره تاعو، يعني التركيبه تاع الهضره تاعو هذايا، كي تعود تشوف تلاحظ انه ابوبري a reçu certainement une préparation. Donc il a fait un stage à peu près, parce que c'était à peu près chose qui fait compartimenter. Il y avait à peu près une succession d'événements. Il a commencé par tel en allant vers tel. D'accord, parce que le fait qu'il a été menacé هو الأول يعني هو كيما هكا est passé بعد en seconde ligne. Donc il n'a pas présenté نفسه هو المرة الأولى. شوف شو وين راح المنافق هذا.
يحكموك هذو المخابرات، كون يحكموك كون عارف كون باش يحكموك ولا يختطفوك حتى انت، روح ديبوزي بيا بلان. complot sioniste, le complot, les médias français qui seraient tous sionistes selon ريغاردي 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 وين راح. l'agence de presse مي هذوما ما عندهمش علاقه ما عندهمش علاقه اللي طلبوا الميرتر، اللي طلبوا القتل، ولكن ما عندهمش علاقه. هذه طريقه العمل تاع الصحافه الجزائريه سيونيست وماكرونيست وكيما هكا. لا علينا، هذه دون لو كادر دون ديفونس دون ريبليك. جا سنسال نضوا عليه سي كوريكت، سا سي ان اوتر فولي. مي انت قلت رايحين يديستابيليزو فرنسا، مي تجيب لا تيز. سي je ne pense pas, je n'ai pas vu que il y a une utilisation juive. ما على باليش كان اورغان اوفيسيال الجيريان استعمل تسميه يهود عوض صهيونيه، سمعت صهيونيه. officielle, la France macronito-sioniste. Macronito-sioniste, ça veut dire juif. Ça veut pas dire macronito-juif. Macronito-sioniste. Le sionisme, l'Algérie عندها une position قديمة على السيونيزم من 74 وين قرروا أن الصهيونية هي صفة من صفات العنصرية. Tout ça a créé un climat et quelques illuminés, hein, entre guillemets, si on peut les qualifier comme ça, ils ont repris ces théories complotistes et de toute façon c'était la volonté du régime algérien. Voilà. Non, ils n'ont pas repris واش اسمه اللي هذاك كنت نسمع فيهم اللي يطالبوا بالقتل، قاعد تخرط هنا. دونك انت اسوسيتيهم في اوبيراسيون de déstabilisation de la France. Donc les encadreurs تاعك المغاربه اللي يسلكوا فيك باش تولي مرتزق، وهذا هذا راك فيه رخيص. يعني نقول لك بصح ما كاينش واحد رخيص. يعني ما شفتش انا في معارضه في الارض واحد ولا مع دوله اخرى سيرفيس سكريت تاعها باش يغير بلاده، يغيروا المروك سي رخص. يعني كون جيت يعني نقولوا احنا رحت للسويد والمخابرات على السويد حرشتك على الجزائر، نقولوا في الربع مسيد عجبته للسويد ولا تزوجنا السويديه دورته على الجزائر، نقدروا نقولوا احنا من انت راك شيات وقاعد تسلك يعني في وضعيه راك عبيد تاع المغرب. ورحت دخلت على الميديا المغرب مليح، هاي تكذب. يعني المغرب يعني مشاكل كبيره في المغرب، الناس تموت بالشرط. ما تنساش راهو بلاد فيه 15 مليون امي، 15 مليون امي والملك تاعهم اللي يسلك فيك راهو عنده دركا 6 ملاير ونص دولار. في بلد فقير كيما هذا هو عنده 61 ملاير ونص دولار. نقدروا تكون عندنا الرشوه تاعنا احنا، بصح هما الرشوه تاعهم سيليكتيف، لي جينيرو واش مالكين في المغرب. الظلم ثاني اسمه صافي با دير كو خير من الجزائر. كاينش منها الهضره هذه. Des propos antisémites, des appels à des attentats, mais شوف كيفاش le truc, le figé. On va revenir au journaliste. هذا certainement qui fait. Ces théories complotistes et de toute façon c'était la volonté du régime algérien. voilà, des propos antisémites, des appels à des attentats. Bon, des propos antisémites qui a fait ces propos-là. Donc il faut justement jouer sur la confusion, d'accord? Sur la confusion, d'accord, pour avoir la clientèle, parce que قاعد يبيع les journalistes والراديو تاعو. Même si la confusion قال عليها de Gaulle هي والكذب قال qu'on le pouvoir de se venger, mais ces gens-là qui ont appelé, je pense, c'est des méthodes مش هم ملاح la sécurité militaire certainement parce qu'ils savent pas travailler, ils sont formés, نعرفهم مزيان formés, leur formation مش مليحة, à peu près leur niveau, à peu près ils sont pas politisés, ils n'ont pas اسمه يعني هكذا, ils sont faibles شوية في الآخر في la présence يعني في les réseaux sociaux parce que البلد نتاعنا accuse un grand retard à peu près. La réplique aussi, la réplique, ce qu'on appelle la réplique sociale, la réplique ce qu'on a dans les réseaux sociaux plutôt, elle n'est pas aussi consistante l'algérienne, je vois à peu près, parce qu'on fait appel à des gens de la catégorie, parce que l'élite, يعني الناس المثقفة هم ضد généralement المثقفين à peu près هم ضد ذاك، مش المثقفين انتبه اللي تشوفهم في 24، c'est pas une autre catégorie. دونك هذوما سيرتينمون حرشوهم على المرتزقة، هما مليح يحرشوهم انا نقول لكم صراحة. دونك سي دو بون غير هنا، ما عندها حتى المخابرات الجزائرية كان في فرنسا تحرش كيما تحرش اي مخابرات، كيما المخابرات المغربية تحرش على الجزائر في بلجيكا وتسلك بزاف درك.
Et ce sont des influenceurs qui sont suivis, Chokri Benzerra, par des dizaines de milliers, parfois des centaines de milliers de personnes. Ah oui, mais j'ai envie Ça, c'est la technique marocaine. Donc maintenant, هذوم les influenceurs, des dizaines de milliers de personnes. de dire le plus dangereux, c'est que, par exemple, dans le cas du premier, Zazu Youssef, plus de 400 000 abonnés, il était très suivi en fait. Donc, ça veut dire nous, dans le sensalisme, sensal, c'est sensal, la méthode sensale, à peu près. Alerter, à peu près. Alerter sur le nombre, sur la conquête de la France, sur l'islamisation de la France, sur. هو ما يديرهاش دو بون يديرها بتملق كيفاش نقولوا يعني avec servitude il est ce qu'on appelle des îlots serviles واحد السيد il y a une servitude نوعا ما شيات يعني même si le topo تقدر تقول il y a une présence islamiste mais هذه كل تتهدر في اطار معقول يديفيني. Ce n'est pas pour plaire à certains واش اسموك تولي كي رخيصك. Certes, il y a un problème d'islamistes en France. يحبوا ذاك ويتلاحوا ويدبروا ويفزدوا ويدير كيما هكا ومديرين حاله هم اللي يكسروا لا كوميونيتي ولازم هما اخطر على الجاليه الجزائريه كعلى فرنسا. Le monsieur, la version, c'est maintenant attaquer les Algériens et gonfler l'ampleur, d'accord? Donc, ça vient pas d'un petit واحد كيما هذا, ça vient de ceux qui le sponsorisent. اللي وراه qui sont les éléments تاع المخابرات المغربيه. بلاني نقول لكم حاجه تقدروا تقولوا لي سي العربي واش عندك دي بروف كيما هكا يعني روحك كنت معاهم انا كيما هكا سي مي ديدكسيون في التدخل تاعو سي مي ديدكسيون. هو قال زوج حوايج موسكي دو باري وقال اتونتا اون فرانس ديستابيليز لا فرانس عرفتها شكون باسكو راني نقرا واش يديروا. ويل y a des concordances dans leur littérature هنا في فرنسا المخابرات المغربيه وفي الامريكان. والمخابرات المغربيه استعملت لا ميم ميثود قضيه بوليزاريو مع القاعده وشكون استعملت بالمطال يعني لو دو هيلاري. سيتي لو سنتر ماروكان اللي استعمل الجزائر تما ما على بالهاش واحد الوقت. وسي لا ميم مخابرات اللي استعملت قضيه سو كي في alerter danger algérien, y compris les Algériens اللي خاطئين, y compris les Algériens حتى لهم في معارضة مع النظام. Il faut détruire cette communauté. Il faut la détruire. Il est en train de la détruire هذا الخاين هذا. الله اللي يربحك. France par une certaine France de la société française. Donc c'est ça qui pose problème. C'est la d'accord, vous avez vu. Même chose pour le deuxième qui. Mais comment qu'ils l'ont choisi هما? Certainement هما كل مرة يجربوا واحد. Je pense que هذاك عبود تلمو هذاك ما يديرش لافير تاعهم. Je pense كاين نوع من البرودة بيناتهم. ويحب يرجع للجزائر شويه كيما زيطوط ابري اللي يتهم في الهاشمي شريف قالوا لي يتهموا بالكريمينال. درك نرجع لك اسي زيطوط درك نرجع لك قضيه العسكر تاع الجزائر بلا قدر كي عدت خرجت العيب. انا الهاشمي شريف هذا ما كنتش معاه يعني ولا كنت بعد مختلف ولكن هذا صديق اخي ما كانش انا هو اللي ندافع. انت تتهم الهاشمي شريف تتهم فيه تقول كريمينال مجاهد. الهاشمي شريف انسان قد الهاشمي شريف كيلكو سوا نقدروا ما نتفقوش معاه في سيرتان ذاك نقدروا هذه انسان حر وما لازمش نكونوا نديروا النانيميزم دو فاساد يعني. ولكن تو لاتاك راني جايك وحتى محاوله التقرب للنظام الجزائري. درك كل اللي تاتاكي فيه الاخر في هذوك الزوز كاين هذاك مالك هذاك واش اسمه نوار هو ما لقيتوش مالك بن عبد الملك نوار انور اخو سوسه ولا انور هو اللي يعطي كيف لا علينا. سي on change les positions parce que Zaitot il est plus riche, il n'a pas besoin beaucoup d'argent parce qu'il a ramené déjà l'argent من قبل في اطار العصر وفي اطار هذيك الجماعه تاعو اللي عاونته باش هذاك اللي عطات له. Donc السوق هذا نعرفوه ولا علينا. Je suis pas en train de prendre les tests du pouvoir mais je sais que Farachet كاينين des éléments du Maroc. Je vais pas انا ندخل في الكماكه يقدروا des éléments du Rached يعني sont كيما هكا. Je vais pas انا نهز لا تيت mais il y a des éléments معاكم في المروك.
et vous avez essayé à un moment donné de frapper au sein de l'armée. تاع شكون اللي خرج هذيك تاع عقابهم والكاسكيطه تاع العسكر اسمه، وانت تستعمل في الاخر هذاك اللي سرقت له لاشين تاعو شو اسمه مازدا ولا شكون اللي استعملوا المره الاولى؟ شكون اللي سيتان اللي استعملته زيطات تاع عقابهم هذيك. واش دانا العسكر؟ حنا انتم قلتوا مدنيه ماشي عسكريه، حنا نبقوا في المدنيه حنا، وقلنا المره الاولى اتونسيون جماعه كيلكو سوا مي اون با كيلكو شوز ميم اون با يعني سي ا جامي كيلكو سوا تكون عندنا فكره. اذا كان واحد عنده جنرال سرق يهضر على الجنرال هذاك، مش ديما عقابهم هكا. ونبدا انا نحكي نجيب العسكر. علاه ما جبتش العسكر تاع المراكش الشجره فيه؟ لا عليه نخليه نقدم. Il y avait plus de 70 000. Et figurez-vous que Ami Boulam, ce pseudo-là, ça veut dire Tonton Boulam. Figurez-vous le Tonton, lui Attendez. Connu dans le sud de la France, au sein de la communauté un petit peu algérienne. Et donc ça pose vraiment, ça questionne sur ces relais qui sont présents sur le sol français. عنده ريلي هذا عمي بوعلام. عمي بوعلام يقدر يكون ابروشي بار نقولوا حنا وجلس هل في هذاك ادميتون واحد في المخابرات فيه مزيان. سي سون ترافاي يقدر. سي ني با السر في الارض هما. سي ان ريجيم، سي لوجيك دو ريجيم. اللوجيك دو ريجيم il se peut que عنده مع les opposants. Mais لحد الآن j'aimerais bien connaître s'il y a des opposants qui ont été cités par ces هذوما اللي مناصيو. j'aimerais bien des opposants صح، خاطر des opposants لصحراء مغربية هذوك ما يهمونيش. des opposants صح واحد نورمال يعارض على أساس حوايج، قال باغ اكزومبل بلادنا راهي في مشاكل والحرقة وداك هناك، هذا راه نورمال، راه جزائري من حقه كلكو سوا يدير النظام. سوني با اوني بروش دو لوي، يقدر يلقى في هضرتنا ساعات حاجه مليحه، مي عنده سي نوتر كاتيجوري، هم مشنا كيما هم، وحنا نقولوا خير منهم، هم نو بريزونطون كوم خير من لي زيليمون تاعهم هم، لوان يعني فقط، ونقولوها اون لا فيرم. حنا ما عندناش انتيسيدون كش ما درنا ولا قاعدين نديرو، حنا في لو بيان تاع البلاد نتاعنا واضحه. اي لو بيان تاع البلاد نتاعنا ما لازمش يمر على هذا عن طريق هذا من الخونه. Qui répondent des messages de haine, des messages antisémites, des messages complotistes. Oui. Voilà. Appel au meurtre, apologie de la torture, propos antisémites. Vous avez alerté. Vous avez la liste d'épicerie. هو اللي حضرتها له، هضرها له الحموشي، اسمه الحموشي هذا تاع المخابرات المغربيه. اقسم بالله سي لي ميم زوبيراسيون اللي يديروها في واشنطن. سي لي ميم. سي لي ميم. اي مرضى عن بالك. حتى واحد البنايه هكا مكتوبه الجي في ليداهو، وقال في ولايه ليداهو، هذا امريكي جا بكري فرماسون جا للجزائر وعجبته الاقواس تاع لا غرود بوست اللي رايحين يبلوها ستيل موراسك ولا اسمه نيو موراسك، وهز نفس الفكره وجات كي جامع هكا كيبنا. كتبوا له هذوما تاع المغرب، قال لهم نحو موراسك ماشي الجزائر، هو مراكش، نحو اسم الجزائر. يسون مالاد عمالك، اون برينسيبو يسون مالاد هذوما اكثر. الجزائر ما كانتش فايقه ياك، يحفروا لها ما كانتش فايقه، ميم كي فايقه درك ما عندهاش لي بون ميطال، عندها ابن الدوله الجزائريه يخرط هذوك، واهي وين القوه وشنو الجزائر. سي دي تريك ابوبري لي باسكو سا بعض المواقف لا تتحدث في الاوساط الشعبيه العامه كيما باسكو سي دي تريك نوعا ما ثم تاع يشوف بركه ويروح. تو فا با لو فاسوني، tu vas pas façonner الجزائري نوعا ما ها هي الجزائر كيما هكا، هذيك ظرف صغيره. tu le façonnes كي يلقى الخدمه، كي تعود العداله كاينه صح، كي يعود ما يوقفوش يخبيه 12 يوم، كي تنحي سلطه الشرطه المخابرات العسكريه وترجعها للدار كل هذاك في اطار واضح ترونسبارون، ويعلموا على لارستاسيون ميم، يعلموا الاهل تاعو كيلكو سوا واش اسمه، وتنحيك القانون هذاك تاع اللي ما عنده حتى معنى، لان لونكادرمون تاعكم تعبان بزاف، ومش فيها حتى وقت هذه ابدا. لا علينا المواطن الجزائري تكسبوا كي تعود الدوله صح تاع الجزائريين كل بدون استثناء،
صح كونك توجيهات تربي دير ايديوكاسيون سيفيك يعني قال الجماعه الواحد كيما هكا بالعقل مي tu empêches les gens de parler ولينا وصلنا كيما هكا واش من نظره عندك دير واش منها sur les propos d'Ami Boualem, hein, vous-même, et vous-même, Chokri Benzerra, vous êtes vous-même هذا وين جات vous-même après combien ok opposant algérien, hein, que les choses soient claires. Opposant. Vous êtes menacé de mort. Ah oui, c'était le cas avant d'avoir lancé l'alerte, parce que j'étais déjà c'est lui qui a lancé l'alerte donc mais c'est الدولة هذه تاع فرنسا سيبيتمون تقبل غير l'alerte نتاع هذا السيد راح active par rapport à l'actualité algérienne. Vous savez, le régime algérien, contrairement à ce que certains apparemment semblent l'ignorer, c'est un quoi vraiment, c'est une dictature, c'est un régime militaire, il emprisonne Boualem Sansal, ولينا في بوعلم صنصال شوف كيفاش يرمسي في لي زيليمون شوف كيفاش يرمسي هذا هو الحوصلة المخابراتية المغربية سي لو ريزومي de l'intelligence marocaine, de code service secret marocain. C'est le résumé. D'accord. هذا. تاع الذكاء الاصطناعي الحصاد وين في ميديا هذا الله يهدك ان شاء الله يا واحد المنافق ياك مش كراجل يعني ما كيما الراجل معارض وشريف معارض وشريف معارضة أو يرفض الأمر الواقع ويرفض حوايج على بلاده يراها أنها مش مليحة معارض ما راحش ياكل الكسكسي مع ذاك مع الراندي ومع الزيتوني هذا هو المعارض المحترم والهضره تاعو بارابور الحوايج يجي يقدم حوايج اذا كان يهضر على الاقتصاد يهضر هذاك يجيب يقدم يكريتيكي ويقول وعلاش ما كانش كيما هكا يعني كنت نهضر على 200 مليار دولار تاع احتياط صرف تاع الجزائر وقلت لازم تدار كيما هكذا وقلت درك وراني ننصح فو با تومبي اون كونفلي باسكو على بالي انا الوضع مش مليح العالم يتوجه الى فاشيزم سورتو مع هذاك ماسك هذايا إليون ماسك هذا واسمو كي لاليونس ميم سي بيتيتر حتى لا سوسيتي امريكان عندها لي كابابل دو ريفلكس ديموكراتيك فو با نيغليزي كو يل فا باسي هكا ماشي هذاك ولكن الانسان البلاد تاعنا ضعيفه خارج الولايات المتحده لا وين نيا با دو دروا سي لو بوفوار ميليتير كي ديسيد افيك لا ميزون بلانش de frapper n'importe lequel, de le bombarder. Et maintenant, la thèse américaine, c'est de bombarder de loin. بلا ما يدي العسكر تاع الامريكان. C'est comme ça. Il est sûr de lui. ما على بالناش. مي الانسان ما يدخلش في معادله صعبه. وما يشرحش على بالنا. مي فو با ثاني تعطي بغبائك دي زوكاسيون للماروك وما تستبقش وتبقى في وضعيه انا. انت بديت بالهضره تاع ان فرنسا تدير تستابيليزي الجزائر. داروا كي ريبليك سلطت عليها المخابرات المغربيه هاي تضرب المخابرات المغربيه في بلاد اخرى ميم با في بلادها يعني باش تقنع شعبها ني با اوبليجي تقنع شعبها ني با اوبليجي انت اللي في الجزائر واللي تحاول تقنع شعبك وتحاول تقنع الراي العام على هذا توقيف بلام ما عمليش بلام هذا مع من تصل تو نا با الدروا باش تلوحوا في الحبس على جال الكلام وهو نقولوا له خير ان شاء الله يخرج لكن الانسان ما يروحش لا بروفوكاسيون برك حاصرهم في نقاط في ملفات يجي يقول لك تال انا صدرت تال قول له لو كونترير لا ما كانش منها يقول لك قالت لافامي قال ما كانش منها يقول لك ان النمو الاقتصادي الجزائري لا ما كانش منها النمو الاقتصادي الجزائري نمو مصطنع il n'est pas basé sur une production une économie productive هاي الهضره واش هو عمي ايكونومي برودكتيف عمي هو الاقتصاد المنتج اللي مبني على اليد وعلى العقل the mind and the hand داكور كما قال ادامس الرئيس الثاني تاع الامريكان قال له وبفضل ادامس ها هو وذاك هو حتى الرئيس الادامس وعاودوا الرئيس قداش مره اكثر من تاع الجزائر مع الفانتكار ولكن هو انسان احسن يعود رئيس في الامريكان ادامس احسن رئيس في الامريكان جو بونس كي لافي لانتونسيون بيتيتر باش يدير علاقات مع الجزائر هو بعد ديجا باسكو نصح جورج واشنطن هو اللي ديريير النصيحه تاع
تاع جورج واشنطن مع باش يدير مع ريلاسيون مع البربرين ستيت بليتو. خلينا من هذاك. واش قال ادامز؟ قالوا له ادامز وبفضلك 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 نجح الدستور الامريكي اللي هو وحد امريكا في 1787 وترك 13 ولايه، ومن ثم بدات نشاه امريكا يعني 1787. قال لهم لا سي محمد ما تعودوهاش هذه معايا انا. قال لهم انا مش نية النهار انتوما ولا نحن نبعث للنهار نقول له انفخ رئيس الجمهوريه ولا نبعث له شنو الهضره الفارغه، وهما مسلمين يعني المسلمين يهضر على عدم تزكيه الذات يعني. ربي يقول لك اتونسيون من السوق هذا ادمس ولا مسلم في بلاصه المسلمين. قال لهم الدستور الامريكي ينشا على الكلمه، قال ميني هاندز اند ميني مايندز، ايدي كثيره وعقول كثيره هي التي خلقت الدستور الامريكي. هاو الهضره الصواب كمل التافه. Présente des centaines de jeunes juste pour avoir exprimé leur avis. Donc il y a eu aussi, il y avait des menaces, mais là c'est inédit concernant ma personne ces dernières, disons 72 heures, et ça va crescendo. Hein. C'est des milliers de menaces venant principalement de France, malheureusement, venant de personnes qui sont actuellement sur le sol français. انا هاني نقول لك نتمنى امام هذا الدوله هذه نتمنى توقفك ويروحوك في الحبس. ليه انت خامج؟ نقول لك بكل صراحه ما كاينش قذاره كيما انت يعني هيك صامته. شو جيبش روحك يعني؟ شو جيبش روحك حتى كي تظهر يعني؟ لكن مش يعني يقولوا احنا وما كاينش معارضه ما شفناها حتى في بلاصه تتعامل مع مخابرات اخرى وتدفع لها الصوارد باش تهدر على الصحراء الغربيه. احنا في بلادنا واش دخل اك انت والاخرين هذوك راني نرجع لهم نرجع لكم واحد واحد. عيب عليك عيب عليك عيب. شوك المنظر تاعك، شو قاعد تكشم كيما هكا؟ انت العبد البيت كاين حتى فرنسا كامله تستجيب لكم يجي با كيك شوز دريير كي طون بريباري لو تريك تو وسجلوك المواضيع. واش دخلك في مسجد تاع باريس هذاك السيد تاع المسجد تاع باريس؟ فهمت شنو هذيك مع اسمه؟ سي لا موسكي الجيريان هذيك، سي لا موسكي الجيريان، واكبر متبرع فيها من سوق راس ماضي محمد صالح، وقالها بن غبري سكادوني ماضي لي سوم سكادوني ماضي لو بيلوت ماضي محمد صالح pour reconstruire 10 mosquées pas une seule. دوك تجي تاع الجزائريين لا موسكي يتلح لي gouvernement algérien bien sûr فيهاش عيب. c'est une mosquée algérienne وكل كو سوا يجي gouvernement يتلح فيها. il faut pas lâcher la mosquée. c'est une mosquée algérienne تبنت بالصوار تاع الجزائر. نعرفها لا موسكي هذه قصتها. جافي دي جون دو ما بروبر فامي في فرنسا في الوقت هذاك اللي داروا الحرب العالميه وقعدوا. سبحان الله. يجي كوني حتى اللي جاب الكسوه تاع الكعبه مع عند الشريف بن علي وكي قال له في 2019 راح نبنوا مسجد. ايوا وفات كنت جا اليوطي يدبر عليهم باش يجيب الملك تاع فاس يدشنها. ميستين اللي الجيريان دو كل درواي دي شو اسمه اللي الجيريان. الموسكي دو باري اللي الجيريان هي تضحيات العمال تاع الجزائر بلي فاكونس تاعهم، هو التبرعات الجزائريين، حتى التبرعات اللي جات من الجزائر عن طريق الجوفرنور جينيرال تاع الجزائريين. فرنسا ما مدش دورو. Et c'est pour ça, je pense qu'il y a vraiment un très grand travail à faire parce qu'il y a un très grand danger. Les relations ont empiré entre la France et l'Algérie. راح يحلل برك شوف. Ça se passe très mal actuellement. Est-ce que vous pensez que tous ces influenceurs sont guidés par le régime algérien ? Ah bien sûr, guidé pas directement parce que là on est sur des gens qui ont répondu, vous savez, un discours un petit peu la France coloniale. Le président algérien dans son dernier discours devant le Parlement, il a dit il vous déteste.
Vous allez retourner en Algérie à un moment ou à un autre. Il sait qu'ils vont pas retourner. Mais lui, l'idée, c'est de véhiculer ce message-là. La France vous déteste. La France est un petit peu manipulée par les sionistes. On déteste l'Algérie. L'Algérie est visée. Donc c'est ce discours-là qui a été repris. Un discours un petit peu nationaliste. Dire aussi qu'il y a eu 5 630 000 martyrs. Alors que c'est un chiffre vraiment qui راح بعيد هذا المخابرات راح. ne colle pas à la réalité. Et Il y avait en 1878, on était 4 millions et demi, le chiffre est vrai. Je pense qu'on a tué à peu près quelques 1 million et demi jusqu'à 1 million 800. بلا famine بالقتلان. Déjà même la Grande-Bretagne هدرت الهضرة هذه بلي فرنسا voulait vider le pays. Donc les dépossessions, la pauvreté, la maladie qu'ils ont provoqué كيما هكا. مع قدمت شويه ولات ان بروبليم دو كونسيونس شويه نوعا ما مي نقدروا نقولوا ان الجزائريين يقدر يكونوا منهم ماتوا منهم واحد 2 ملايين ونص حتى 3 ملايين يعني من حيث دخلت فرنسا هذه حاجه شو اسمه 5 ملايين ولا هذاك على باليش انا مي تمانير جوسكو 1778 on estimait à entre 1 million et demi يعني حتى 1,800,000 peut-être 2 millions c'était des trucs entiers يعني اللي نعطيكم يعني فكره قالها لي جدي يعني جدي شخصيا يعني جدي احنا بار اكزومبل يعني اللي هي اللي هزيت عليها في ربما انتر 1600 انتر عنابه كي دخلوا عنابه 1800 لا باغتاي ماتوا كلكزا بصح قلبوا فرنسا زاد رجعت فرنسا مي هما يصرون ils étaient l'emplacement تاعهم à Guelma dans la zone de Guelma donc on estime entre 1832 حتى 1853 نهضر لك يعني اللي جدي اللي يقول اللي حكاو له جدود ولا حكاو هذاك ماتوا منا لو ان تيير ولا اكثر من لو ان تيير ثلث العرش تاعنا الثلث دونك رحت انا بلا تيست تاعنا الثلث يعني سي اون ايتي 4 مليون اي دمي 1 مليون اي دمي جوسكا 2 مليون سون مور يعني هذه رسمي يعني بلا ما ندخلوا كما قال الواحد le sens oriental de la comptabilité تاع من هذاك باش نضاروا نخرطوا كيما هكا مي ابري سي بلوزيبل درت ميم حتى اون انكيت على 45 سيتي فري يعني ابري جبت الاحصائيات تاع الوفيات في قسنطينه في ولايه قسنطينه في الشرق الجزائري كي كانت وقت فرنسا ولايه واحده بريفكتور دو قسنطين جو لي كومباري مع اوران مع بريفكتور دوران بريفكتور d'Alger. Je vais à peu près les statistiques concernant la zone nord de Sétif, Kharrata, à peu près jusqu'à Soglethnin. J'ai pris aussi la frange de Bni Aziz, Sétif. Donc, les 2 zones, parce qu'ils ont perdu les 2 tiers par rapport à Guelma, la zone handicap, parce que elle était. Guelma, j'ai estimé que les morts في Guelma كانوا jusqu'à 11 000 يعني. 10 000 11 000 dans la zone de Guelma parce que j'ai à peu près les statistiques تاع الوفيات à peu près ou ce qui a été enregistré en 46 et 47 et 44 voilà donc هذا وقاعد يدير je sais pas كان قالها تبون ما على باليش les paroles du président algérien le fait de répéter ce chiffre à chaque fois جماعه je ne peux pas voir le je réponds pas au chat كاين الموديراتور قلت له تفضل خويا nous ne sommes pas dans la même zone donc قاعد يشوف حتى هو هذاك ودخل الكونت معايا Donc, il faut que je me quitte les parce que les j'en ai marre. J'ai un enfant, j'ai 2 enfants qui peuvent lire. Donc, il y a des femmes qui sont avec nous. واحد شويه يحشم على روحه. اهدر اخويا، اخلعنا، اقتلنا كش ما عندك فكره. جيب لنا سيدي. غير روح بركه تفرج على الجزيره وروح عندنا. C'est justement pour jouer sur cette fibre un petit peu nationaliste et le complot toujours. Vous savez qu'en France, il y a une problématique par rapport au Moyen-Orient. Le régime algérien a aussi instrumentalisé ça en jouant sur l'idée du complot sioniste. انت كنت واحد الوقت تتاكي الجزائر على اساس فرنسا. انت مكذاب انت ما تحشمش. انت كنت تتاكي الجزائر على اساس انها تسمح لفرنسا وتدير انت كنت تهدرها الهضره هذه كنت تطاكي في الجزائر انت كنت تطاكي في الجزائر وكنت تطاكي في الجزائر حتى على اساس اسرائيل انت منافق انت مش راجل انت الله يقتشوك ان شاء الله باسكو سي غراف سكو تو في
يعني المعارضين الكل هذوما انت فايق عليهم ولا واش؟ انت فايق عليهم وتسمع عندي ذاك كاين ناس يسوفرات من قبل يشوفوا لي جون ترين سيكسبريمي وراهم في الجزائر يعني كاينين دي ديباسمون الجيري على بالنا كاين دي مساجين على بالنا كاين اون ترين دو فوتر لا باغاي حتى يكسرها نهار ويدير ويا الكروا كلها غانيي مي اون فو با حنا كو سا انت المخرب الكبير الدونجي منك انت اوسي واللي وراك زطلة لاند Et on en parle tous les jours. Voilà. Oui, Choki Benzera, j'ai une dernière question. Est-ce qu'on peut voir aussi la main des Russes derrière ou pas? Est-ce que je dis ça parce que beaucoup. ليك واحد هكاك كسر البطل عاود هذا محلل كبير التافه أتا نزيدو له شويه واحده أتا نزيد خلاص نطلع السطح ثاني يقعد البلافو خلاص وي هايله هذه مش كوم شو الجورناليزم فرونسي كي راح لخلا شو الجورناليزم الفرنسي يحاور في شوقي بن زهره كوم سابيل شوقي بن زهره قال لي دي كونستانتين هذا ظاهر لاكسون تاعو دي كونستانتين المسام بن زهره نعاودوها ولا نعاودوها درك يدخل Tous les jours. Voilà. Oui, Choki Benzera, j'ai une dernière question. Est-ce qu'on peut voir aussi la main des Russes derrière ou pas? Est-ce que je dis ça parce que beaucoup s'inquiètent, et notamment l'Espagne, de la possible installation et ouverture d'une base russe militaire en Algérie. Oui, mais هذه يطرح فيها احكمونا اعطوني المفتاح تاع اللي يتصرع حطوا لي المفتاح في يدي اذا ما قلت له انت يطرح لك هذا السؤال هذا ولا المخابرات تاعك هذا اسمها فو بارلي دي دونجي دو ريس راح ينستالي والاسباني مش كل قال الاسباني سي المخابرات المغربيه اللي قالت له كيما دارت لنا مع البايس وقت الشادلي كي سلكت داك الجورناليست تاع البايس وقالت له كتب على البرنامج النووي الجزائري ونوض الحاله نوض هذاك والجزائر عاد ترعد والشادلي عاد يترعد مي سا سو ريبيت سي اي وي ترشح حكينا تاع المحل Base navale. Honnêtement, en toute honnêteté, les relations algéro-russes ces derniers temps, il y a eu pas mal de problématiques, notamment depuis que l'Algérie a été, l'adhésion de l'Algérie au BRICS a été refusée en 2023. Ils n'ont pas mis en cause la Russie, ils ont mis en cause l'Inde, يظهر لي non. Vraiment, ça. En plus, c'était un choc au sein du régime algérien parce qu'ils s'attendaient à ce que l'Algérie rentre et du coup, comme la Russie. Tu n'as pas répondu dans le sens نتاعو كيما عجبتني تاع قال لك لا روسي هذه يعاقبوك عليها واش هذه هنا ينقصوا لك الصوارد المخابرات المغربيه وجيماجين ابري كيفاش يهضروا معاك كي رخيص كي طحانينك تاع الصبه هز المغرف وتسنى هيك يس لا السويد بحثنا ولا لا سويس ما على باليش جو فوز ايماجين انت وهذاك اللي اسمه عبود هشام هذاك وانور مالك والاخر مهدي هذاك ذاك اللي هرب لهم بالوش ما حكوا والو متحلفين فيه سا كيف كي لا رومبلاسي سي عبدو سمار عبدو سمار بلي كريديبل جايبها بالعقل اسكو لي غولاسيون امي ماروكان الجيريان فو كونيتر ابري لي تيتر تاعك اخطاك المخابرات المغربيه مع عبدو سمار راني نقولها لك والله راني سير معاك tu vas rien gagner même يروح النظام وانا حيي تي تميفي غير الدونجي تاعك خطوكم هذه والله خطوكم المخابرات المغربيه هذه والله خطوكم المروك هذا اللي يحب يعارض
جامي نرفض الواحد يعارض يعني على اساس ما يروحش يسب واحد ولا مرت الاخر كذا يقول حتى شرف بعد كي يطاكي يهني الريجيم يسمى لاش الريجيم كي يطاكي واحد على اساس انه قال فكره مخالفه للتبون ولا غير تبون. Et membre fondateur, ça a créé un petit peu des tensions entre les deux pays. Moi, je dirais que c'est un petit peu vraiment lié plus à la reconnaissance par la France de la marocanité du Sahara qui a fait un effet de tremblement de terre au sein du régime algérien. Merci beaucoup, Chokri Benzera. Je suis très heureux de vous avoir donné la parole. C'est une façon de se protéger, de parler, Chokri Benzera. Merci beaucoup. Ah, c'est une façon de se protéger. مليحة هذه والله غير مليحة هذه مليحة هذه صحيت ما تحشموش. Lorsqu'on veut construire un pays, lorsqu'on veut apporter l'antithèse, lorsqu'on veut le bien de son pays, le pays de ses parents, de sa famille, de ses amis, de tout le peuple algérien qui a souffert, quel que soit يكون عندنا ملل mais لازم نبقوا constant. Lorsqu'on veut le bien de notre pays, on s'associe à personne. Notre linéarité patriotique. Je ne plais à personne, je ne veux plaire à personne. Je veux plaire à ma mère, mon père et nos chouhada. Même si ça ne donne rien du tout chez ce régime, il y a une autre comptabilité. Parce qu'il fait de l'actuariat funeste. Donc, الجزائر ما لازمش تتحط في معادلة صعبة. Faites très attention. أنا نقولوها وديما راكم في ياق. depuis من جا البابور تاع الأمريكان للداي. depuis واحد لازم يكون انتيليجون. وهذا الاعتقالات هذه على أساس الراي يعني كيما هكا ولا حوايج ماشي هذاك. Le juge doit s'en tenir à la preuve ولا preuve لازم تكون évidente. كل ما تديروا حاجة كيما هكا كل ما تحسب يظهر لكم جامي واحد يقول في عقليته ان الشعب خاف يقدر يرقد يقدر يسدي سلوك يقدر كيما هكا ما تقدر قلك تديها كي تروح تقطع الحبال بصح كي ترجع تجيبها شعرة. شكرا لكم نتمنى نتلاقاو في فرصة قادمة بحول الله. غدا ان شاء الله ممكن je dois reprendre tout à l'heure la route. Donc je vais passer la nuit sur la route et puis demain je vais aller à Salaberry de Valleyfield, je dois voir quelqu'un et de là je vais foncer vers l'ouest. راح ندخل على الكباك مي الكباك جي خيرت une rurale, un petit poste. Anyway, merci beaucoup, شكرا لكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى